Ну, амаль што так. То бок складалі лайнап калектыўна, хацелі запрасіць кагосьці там, каб у нас быў нейкі прыз-сюрпрыз, вось як атрымалася з памідораў. Бо гэта першы раз, калі ён... Я не памятаю, калі... Вельмі давно. Апошні раз электрычна выступаў. Ну, і вось, такія сюрпрызы, гэта вельмі прыемна. Яшчэ заўтра будуць, напрыклад, паляцкія калектывы, так, якія будуць граць тут фанк, і нават хлопцы, якія граюць такой хіп-хоп, а-ля Іванушкі Інтэрнэшнл, 3 вельмі прыгожых хлопца, гурт «Бераг». То бок музычнага геноциду няма. Вот вы лупіце панк і трэба панк. Не, учора быў дзень панка і метала, сёння у нас фолк, ну як чуеце, да? Такі сабе фолк, конечно, але ж будзе яшчэ. Ось, а заўтра такая мешаная. Там будут і спеўны сход познанскі, там 18 чалавек на гэтай сцэне. Я не ведаю, як гэта будзе заўтра, але штось і будзе дакладна. А што з вашымі гуртамі? Які калектыў привезли на гэтую тутаку вы? Ну, Курвадзікі, зразумела, гэта таксама мы. Ось, мы будем зараз, ось, дакладна зараз, хуценька праз паўгадзінкі дзесьці граць. Ну, і Катя Водоносова, гэта тоже тое, што у нас, на нашай студыі, у нашым клубе мае сваё месца і свой дом. То бок фактычна атрымліваецца, што вось гэтая сцэна малая, другая, да, яна лічыцца такой сцэнай беластоцкага музычнага клуба. Ну, да? Палова людзей, якія тут граюць, гэта рэзідэнты беластоцкага музычнага клуба. Нават памідораў рэзідэнт беластоцкага музычнага клуба, таму што мы з ім... у Варшаве. Так, але мы з ім рабілі фіт, записывалі у нас на студыі, ён рэпетаваў у нас на студыі, поэтому мы яго лічым за свайго рэзідэнта, канешне. Гэта такое местачковая такая вось... Так. Беластоцкі вайб. Увогуле пра тутаку, да, пра сам фестываль. Вот для цябе гэта што? Это наколькі значная падзея, як ты думаеш? Ну, на мой погляд, тутака гэта самы, буйной такі фестываль беларускай. То бок для мяне гэта, для мяне асабіста, па-першае, гэта магчымасць спаткацца з людзьмі, якіх я не бачыў там ужо халеры ведае, бо ўсе прыязджаюць. І сама ідэя тутакі, канцэпцыя тутакі, мне вельмі падабаецца, што гэта не толькі музычны фэст, але і, вельмі шмат розных актыўнасцяў, шмат розных лакацый, дзе ты можаш не толькі паслухаць музыку, але яшчэ і добра правесціся. Фестываль тутака унікальны не толькі сваёй 100% прывязанасцю да Беларусі і беларускай культуры, але і унутранай атмасферай. Асабліва цяпер, калі беларусаў раскідала па ўсім свеце. Тутака фактычна стала месцам прыцягнення і сустрэчы з сябрамі. Адзін з такіх спадар Спірт штогод ездзіць на фэст ажно з Мексікі. Ты ўжо который год приезжаешь на тутаку з Мексікі, правильно? Так, апошнія некалькі гадоў, гэта так. А што цягне сюды? Па-першае, традыцыя, потому что гэта, падаецца, 18-й год на фестывале, который тут адбываўся на Басовіча, тутака, вядома. Па-другое, сябры, па-трэцяе, атмасфера, но в першую чаргу традыцыя, это не абмяркоўваецца. Это твой адпачынак атрымліваецца? Умоўна, я себе планую календарь розных мерапрыемстваў, як толькі я даведаюся даты, такі, Басовіча раней, я просто вбіваю в календарь, все, і далі кручуся, логістычна паспець сюды і парабіць яшчэ некаторыя справы. А не стамляешься ад таго, што, па сутнасці, адны і тыя ж музыкі, калі браць вялікую адлегласць? Не, ні разу не стамляўся. Стамляюся ад эмоцый хіба што, але не ад фестываля. Я скажу так, мне абсолютно не важно, кто будет выступать на фестивале. Я сюда приеду, вне зависимости от того, это будет Мандик, альбо, як вы сегодня чули, хтось думал, что Монатик выступает, а приехали на его, оказалось, это Мандик. Ну, это приклад. Абсолютно не важно, кто выступает, я приеду на фестиваль в наступным годе и еще праз год и далее. Апроч музычнага складніку былі на фэсце і дадатковыя забавы, абмеркаванне розных актуальных тэмаў, сустрэчы з артыстамі, мастакамі, пісьменнікамі. Але мы пайшлі паглядзець, так бы мовіць, стрыптыз наадварот, модны паказ часоў паўстання Каліноўскага.
Для пачатку хочу спытаць, чаму менавіта тэматыка паўстання была абраная для вот этой, як это, лекцыі называется? Лекцыя паказ. Справа ў тым, што я сама займаюся паўстаннем, можа быць, трошкі больш шчыльна, чым іншымі гістарычнымі эпохамі, гістарычнымі падзеямі. Таму мне гэтая тэма блізкая, зразумела, я яе ведаю, адносна добра ведаю, і мне лёгка апераваць дадзенымі, таксама кавалкамі строю, якія я пашыла. А так, агулам, гэта такая для мяне затравачка, я бы сказала. Калі ўсё будзе добра, то ў наступным годзе я буду праводзіць лекцыі пра іншыя гістарычныя эпохі. Таму што у меня ўжо была тут лекцыя пра традыцыйныя строі, і я лічу, што вяртацца да яе зараз трошкі будзе дзіўна, нават калі штосьці такое вычленяць асобнае. А паўстанне гэта тое, што трэба, гэта тое, што сфармавала нас як палітычную нацыю, таму гэта мне падаецца цікава і важна. А адкуль увогуле вот это захапленне строямі розных эпох? Па-першае, это з часу, безліч, а ты і так занятая паўсюль, мне падаецца. Яшчэ вот это ж трэба сидзець у архівах, ці як это бывае? Гэта не тое, што ў архівах. Зараз вельмі зручна тое, што ёсць інтэрнэт. Калі я толькі пачынала гістарычную рэканструкцыю, там амаль нічога не было, і сапраўды трэба было кніжкі разумныя шукаць і чытаць. Зараз шмат што можна знайсці. Нават проста онлайн выкладваюцца навуковыя працы. Вось. А потым самае складанае это не знайсці вось гэтую інфармацыю. Яе трэба закумуляваць, перапрацаваць і потым увасобіць у фізічных артефактах. І вось гэта, напэўна, самае складанае, але і самае цікавае, і самае такое праца і часу затратнае. Але просто я люблю гэта рабіць. Я з дзяцінства люблю штосьці шыць, майстраваць, вышываць, ткаць. Я колькі сабе памятаю, я гэтым займалася і займаюся зараз. Падчас лекцыі, калі ты паказвала мужчынскі строй на сваёй мужы, ты распавядала пра падцяжкі і сказала, што ты іх пашыла за ноч і спала 40 хвілін. Так. А чаму такая ахвярнасць? Справа ў тым, што у мяне ёсць праграма на Белсаце, называецца «Ніткая зорка». І атрымліваецца так, што па сутнасці кожны выпуск прысвечаны, калі не цэламу строю, то якім-небудзь ягоным кавалкам. І вось у мяне быў выпуск, я сама сабе іх прыдумляю, сама сабе планую, безумоўна, з планаваннем у мяне бяда, але ў мяне быў выпуск прысвечаны акурат ніжняй часткі мужчынскага строю. Частцы гэта гарбальдыйка, гэта падцяжкі, гэта штаны. І штаны і гарбальдыйка на той момант у мяне ўжо былі, а падцяжак не было. І вось за суткі да здымкаў праграмы мне трэба было акурат гэта ўсё пашыць і вышыць, а я не ўмею рабіць так, каб было, бутафорыя. Вот не люблю бутафорыю, не люблю вось гэтыя тэатралізаваныя нейкія страшныя касцюмы. Мне трэба, каб сумленне маё было чыстае. Поэтому прыйшлося ахвяраваць часам дзеля чыстага сумлення. Калі мы кажам пра вот гэты перфекцыянізм, да, то што з матэрыяламі? З матэрыяламі насамрэч все не так кепска. У Беларусі было ўсё значна больш складана, бо туды не даходзіць шмат што. Калі мы кажам пра эпоху паўстання, то гэта зручная для рэканструкцыі эпоха. Па-першае, таму што жанчыны сапраўды маглі дазволіць сабе хадзіць у баваўняных строях, не толькі ў шаўковых, не толькі ў даражэзных матэрыялах. Можна не зусім разарыцца, таму што ў мяне толькі сукенка это 8 метраў тканіны. Калі это шоўк, я зараз шыю на 17 стагоддзе сукенку шаўковую, аля там 3 мушкецёра, вот такую. І там гэта некалькі маіх зарплат, умоўна кажучы, вось гэтая сукенка, это натуральны шоўк. Тут трошки больш дэмакратычна па коштах. І ўсё гэта насамрэч можна набыць, можна купіць, можна калі штосьці маленькае саткаць, ці там народнае, традыцыйнае. І з гэтым насамрэч праблем ніякіх. Пануся за слово саткаць. То вот што, ёсць і ткацкі станочак дома? Не міні. У мяне няма кроснаў, таму ткаць вялікія кавалкі тканіны я не магу, не маю магчымасці, але што тычыцца паясоў, нейкіх аксесуараў, ты ж самыя падцяжкі, штосьці вузкае на бердзічку ці на дошчачках адмысловым чынам, это, конечно, саткаць я магу. Без станочкаў это вот просто... Так, это калі да таліі прывязваецца, вельмі архаічная такая. Альбо у мяне ёсць такая драўляная рама дома спецыяльная, і на ёй можна ткаць, плесці такія
вельмі прикольныя паясы і артефакты, кавалкі якіх знаходзяць яшчэ, якія адносяцца да неаліту. То бок зараз у некаторых беларускіх традыцыйных строях ткуць такія паясы, спрэнг-тэхніка называецца, а яна вельмі старажытная. І вось акурат для таго рама ў мяне ёсць, бо там трэба як на сцяне плесці, так пальцамі перабіраючы. А іншыя тэхнікі ўвогуле не патрабуюць ніякага такога спецыяльных інструментаў. Калі ты пачынала гэтым займацца і пераўтвараць сваё, напэўна, хобі, зацікаўленасць у такую вот лекцыйную справу, ты чакала, што будзе такая цікавасць, як зараз? Бо мне падалося, што ў цябе было больш людзей зараз, чым ва ўсіх астатніх. Ой, мне вельмі прыемна гэта чуць. Я ніколі не ведаю, чаго чакаць, насамрэч, таму што бывае так, што няма прарока ў сваёй айчыне, ты прыходзіш там чытаць лекцыю беларусам у родненькім Беластоку, а туды ніхто не прыходзіць, а потым ты прыходзіш у тым жа самым Беластоку чытаць лекцыю палякам, там поўная зала, і тут сапраўды не ўгадаеш, гэта залежыць ад мноства фактараў, я ніколі не ведаю, да чаго рыхтавацца. Таму... То бок палякі таксама цікавяцца так. гэтай. Але ж ты распавядаеш з беларускага боку, не з польскага. Па-першае, я магу адаптаваць. Па-другое, у нас усё вельмі моцна знітавана і звязана. Што тычыцца акурат моды эпохі паўстання, яна, па сутнасці, агульная у нас і для беларускіх земляў, і для польскіх земляў. А што пра літоўцаў? Пра літоўцаў таксама можна шмат чаго сказаць, але ў Літве я не чытала яшчэ лекцый па строях, ні па якіх. Сёлета хэдлайнерамі фэсту сталі гурты Крамбамбуля, Навібэнд і Дай дарогу. 3 дні выбітных яскравых сетаў, якія цягнуліся з абеду і да ночы. Але з зоркамі ўсё зразумела, а вось сапраўдны, нечаканы вір адбываўся каля малой сцэны. Былі і нечаканыя сюрпрызы, такія як адраджэнне гурту Памідор Оф, няхай у змененым складзе. Пра адраджэнне гурту Памідор Оф, ці як ты? Я не ведаю, як гэта назваць, бо гэта гурт Памідор Оф, гэтаму трох. На жаль, нас пакінуў заўжды, але ў сэрцы нашым наш басіст Макс Кот Кузьма, ён памёр выпадкова. Але ўсё ж таки, я не ведаю, як назваць. Атрымалася так, што хлопцы там, я тут, і ўзнікла ідэя, потому что немагчыма ўвесь час акустычнай гітары. Я люблю граць акустычныя канцэрты, я вельмі люблю акустыку. Але калі ёсць такая магчымасць, чаму б не паспрабаваць? Тым больш, што дадаліся клавішы, і тут узнікла магчымасць некаторыя рэчы просто паспрабаваць, як я іх сабе прыдумаў, іх і склаліся умовы, і вось узнікла. Я не ведаю, калі мои хлопцы дадуць дазвол на той, каб это называть Памідор Оф. Окей, может быть, гэта назовем Памідор Он, ці нейкая іншая назва будет. То бок гэта не разовый падтутак у проект, это можа перарасці ў нешта больш. Слухайте, ты мяне зараз сцягнуў, просто я толькі злез са сцэны. Мы яшчэ нават нічога не абмеркавалі, гэта першы выступ увогуле публічны, вось так. А вогуле электрычнасці я не граў апошні раз я граў са сваім гуртом, мы гралі у 19-м, здаецца, годзе электрычнасці. Все, гэта колькі год прайшло. Я не хочу, каб гэта быў такі разовый выступ. Навошта гэта толькі разовый выступ? Не, ёсць планы. То бок зараз мы трохі прыцягнулі, я планаваў, што праграма будзе выглядаць 45 хвілінаў, я вылічыў. Дрэнна палічыў. Не магу не спытацца пра новы матэрыял. То бок, у цябе заўсёды былі тыя песні, которые ты выконваеш акустычна, і былі тыя песні, которые шлі для Памідор Оф. Вот ён ствараецца, вот той матэрыял, который для электро. Вось тое, што вы чулі сёння, гэта песні, якія вымушаны выконваць акустычна, таму што яны напісаны ўжо тут, без гурта. Але кожная рэч, яна неяк трансфармуецца. Калі мы былі ў Менску, нейкія рэчы трансфармаваліся, нейкія не трансфармаваліся. А сёння прагучалі фактычна 3 песні, якая адна ўвогуле зусім новая, якую я толькі граў раз ці два. А 2 яшчэ песні прагучалі менавіта так, як я іх планаваў сабе ў электрычным складзе. В прынцыпе, ўсё большае з таго, што зараз граю, гэта электрычная праграма. То бок, якое шчасце ізноў граць панкоту, граць хлусню, это просто для мяне...
Ну, я не могу не спытать у тебе про сам фестиваль, потому что ты сторожил басовішча, гэта як бы спадкаемцы басовішча. Ёсць сэнс параўноўваць, это іншыя абсолютно? Не, я не один раз про это казал. Одно это тое, што ён праходзіць на той самой тэрыторыі, у тым самым месцы, у Бораку, але ўсё ж таки гэта трохі іншае. Арыентацыя фестываля трохі іншая, на больш шырокую катэгорыю людзей. І, конечно, мне вельмі падабаецца, кожны можа казаць рознае, але мне падабаецца, што штогод все больш і больш людзей прыязджае на фестываль, і гэта нармальна, бо новае і назапашваецца, і добра, што яно так адбываецца. А параўноўваць гэта толькі тое, што ўсё ж таки як калісьці было, сустракаемся ў Бораку, а далей як будзе, як кажуць. Чакаць на наступны год на асноўнай сцэне? Гэта ўжо залежыць ад фундатараў, арганізатараў і ўсё астатняе. У Вільню прыехаў беларускі умоўна малады, але ўжо даволі папулярны панк-рок гурт, у якога ёсць спасылачкі да Балканаў, а таксама ёсць сувязь з Польшай. Пра ўсё падрабязней ад вакаліста сербскага ножа. Падчас канцэрту было сказано, што за апошні год это першы выступ больш за 25 хвілін. Чаму так? Что? Да, как-то не было возможности больше играть. Ну, то есть мы всегда играли в больших солянках, ну и с нашими друзьями. И получается всегда так, что там чеки задерживаются, кто-то там опаздывает, или мы там что-то не так сделали. И времени не остается, клуб закрывается, или нас просят уже покинуть сцену. В общем, а иногда это наше решение осознанное, потому что я, в принципе, придерживаюсь такого подхода, что лучше уйти, не надоев публике, чем вот много играть долго. Сербский нож – это гурт балканский, белорусский и уже польский? Я не знаю, мне не важно. То есть я как бы про флаги не думаю. Ну, я белорус, там, я родился в Беларуси, я считаю себя белорусом. Ребята все тоже белорусы. Наверное, белорусский гурт. Вот. А касательно Балкан, ну, наверное, такой балканский немножко задор присутствует. Надеюсь, по крайней мере. То бок вот гэтая назва гэта не про кухонную там приладу, да, не про зброю сербскую. Мы как-то, помню, рассуждали на этот счет, и я говорил, что это, наверное, такой символ бессмысленного насилия, вот, наверное, или какой-то розни, наверное, на этнической почве. Вот как раз-таки в пандан к вопросу. То есть, в принципе, когда начинают люди решать, кто чей, там следующий шаг – это обычно резня. Так это такие, ну, на старте был основный посыл ваших песен? Ну, это не то, что посыл песен. Просто я, как в Киеве еще живя, увлекался, интересовался историей Балкан, распада Югославии. И вот мне такое воображение выдало, в общем, название. Жена, конечно, была недовольна, но я потом ее уговорил, в общем, так назвали группу. А шрифт, який вы выкористовуете у назве? Это вообще кириллическая традиция у письма. В общем-то, она присутствует у всех восточных славян. Там, мне очень понравилось в Украине просто, как это используют, и я вдохновился и начал тоже этим заниматься, интересоваться. Потом оказалось, что у белорусов есть своя прям целая школа и традиция кириллической там вязи, и в книгопечатании это использовалось. Вот. То есть у нас прикольная традиция есть у самих такого шрифта, и не только там. Можно посмотреть, как статуты выглядят, можно посмотреть, как выглядит там малая подорожная книжица, можно посмотреть вообще, как издание Скорыны, там апостолы выглядят, там везде используется в принципе, такой кириллический шрифт. Что датычна матэрыялу, который выконваўся, да, я заўважыў, што все ж таки не толькі руская мова, ёсць і беларуская. Гэта ўжо пасля уцёкаў з'явіліся беларускія тэксты ці не? Уже после переезда в Польшу, кстати, первый белорусский текст, наверное, я написал. Вообще тексты я осознанно не пишу. Мне кажется, что все тексты, которые у меня осознанно там или запланированно получаются, они отвратительные просто. Вот. И просто вот после переезда в Польшу начали появляться песни на белорусском в том числе. И не знаю, с чем это связано. Может быть, под влиянием там речи польской, вот, которая окружала. Может быть, под влиянием какой-то литературы, которую начал читать, интересоваться.
Вот. В общем, ну, больше начал употребить, наверное, контента смотреть, там, читать на белорусском языке, и там в этом котле подсознания все это варится вот, и рождает потом что-то. А ўвогуле стаўленне да беларускай спадчыны, да беларускай культуры, там вот гэтыя запаўзанні ў гісторыю, да, яны пачаліся пасля ўжо пратэстаў ці Да не, я таксама? историк вообще по образованию, то есть это профессиональная деформация. Мне как бы, и чтобы понять что-то, мне нужно сначала прочитать, там, от чего это началось, там, а желательно 2000 лет назад, как это выглядело, понять. То есть, ну, в общем, профессиональная деформация. Насчет культуры, это же вообще сложный вопрос. Там, культура с языком, ну, связана так достаточно опосредованно, на мой взгляд. То есть язык – это способ трансляции каких-то культурных матриц, там, культурных понятий. Вот. То есть у белорусов есть своя культура, там, ну, язык есть в том числе свой. Там можно углубляться в это, не углубляться. Мне нравится это изучать, с этим работать как с материалом. Просто как, наверное, эксперимент. Хотя у меня в семье нету людей, даже там в далеких предках, которые бы вообще говорили на белорусском или происходили бы из каких-то белорусских семей. Скорее у меня больше еврейских и немецких предков, то есть если так уже смотреть. Немецкую ці ідиш? Не, я по стыду своему не знаю ни одного иностранного языка, кроме польского и английского. Не, ну русский не иностранный язык, русский мой родной язык. Мама говорила моя мать, моя бабушка, моя прабабушка, моя прапрабабушка говорила на русском языке, поэтому это мой родной язык. Будзе нешта выдавацца ў бліжэйшы час? Ну, у нас сингл вышел вчера, у нас выйдет сингл еще один, ладно, расскажу. В общем, мы сделали вместе с Олесем Плоткой, знаете Олеся Плотку? Вот, такой, это мой друг, и мы сделали с ним вместе такой сингл совместный на стихотворение Богушевича Ахвяра. Вот, будет такой сингл. Богушевич, в принципе, наверное, мой любимый белорусский поэт, поэтому, может быть, больше буду работать с его текстами впоследствии. Гэта з плоткам менавіта ці з сожам? Не, с плоткой. Там с сожем это нужно отдельно делать что-то с ними. С плоткой, с байсаном. А калі вось паспрабаваць прааналізаваць андэграунд беларускі і еўрапейскі, ёсць кропки сутыкнення якія? Да, наверное, есть. Мы все как бы обочинные такие люди, знаете, там никому не нужные, в принципе, и на этой почве обычно общаются. Мне нравится вообще в андеграунде находиться, потому что здесь как-то люди, наверное, более искренние, что ли. Потом, когда начинается вот вся эта история, там общаешься, иногда приходится там разговаривать с людьми с каких-то больших площадок или с птицами уже более высокого полета, там немножко пропадает эффект такой искренности, наверное. Есть точки соприкосновения, безусловно, с поляками, по крайней мере, мы отлично ладим в Варшаве вообще просто как бы языковой барьер, ну, вообще не проблема. А з пункту гледжання менавіта індустрыі, то бок гэта пастаўлена у Европе больше на поток? Як... Ну, в Беларуси нет индустрии. В Беларуси нет индустрии просто. Ну, то есть, нужно понимать, что в Беларуси нет музыкальной индустрии просто как явление. То есть, она была в Украине, она там была в Рашке. Ну, в Беларуси ее нет и не существовало никогда. То есть, ну, может быть, она существовала в начале нулевых, но мне тогда, я в садик ходил, я не знаю, как это выглядело. Поэтому сейчас ее нет, и как бы у артиста, который вообще что-то делает, там выпустил 54 альбома, например, у него нет такого варианта, знаете, вдруг резко попасть на лейбл, подписаться, поехать в европейский тур, в американский там. Ну, если только это не будет лейбл какой-нибудь американский или европейский, опять же, да. Вот. Белорусской индустрии не существует, существует польская. Попасть в польскую индустрию, наверное, можно, но я не особо вижу в этом смысл. Для меня, ну, польская культура интересна, я в этом живу, я знаю польский язык хорошо, и просто я не горю желанием там становиться вдруг польским артистом или там попадать в какие-то, не знаю, фестивали польские. А для чего тогда музыка? Так она же не для чего-то вообще, это же путь, как бы. Ну, цель ничто, путь все, да. То бок мэта такой, зараз узгадываю просто, что вы выканали кавер Коржа, да. То бок мэты на Народовым у Варшаве выступить. Так а даже никто из артистов вообще, в принципе, ну, польских артистов, я не знаю, кто может собрать Народовый. Ну, то есть Корж это феномен не просто белорусский, это феномен вообще, мне кажется, вот, восточноевропейский. Собрать какой-то там стадион большой. А знаете, там тоже опять теряется этот момент. То есть мне нравилось всегда играть в маленьких клубах, в маленьких пабах. Там есть контакт с аудиторией, там есть какая-то честность, жизненная правда. А дальше это все начинает уже как-то, знаете, через охранника, через какую-то пленку работать.
Не знаю, может быть, у меня поменяется мнение, когда меня позовут на Народовый играть, но сейчас я так думаю. Человек растет, развивается, я не исключаю, что там, мы с вами можем встретиться и там, через год и на Народовом и разговаривать о том, как белорусы собрали очередные 50 тысяч человек, но это скорее из области уже будущих каких-то рассуждений и размышлений. Пока что я не вижу в этом какой-то цели. Я работаю на обычной работе, я 5 лет практически проработал столяром, как бы сейчас проблемы со здоровьем, ушел в другую сферу немножко, но мне нравится работа, мне нравится жить просто, дружить с ребятами, которые здесь с нами общаются в принципе, в андеграунде. А какое-то там достигаторство в каких-то там площадок, когда превращается в творчество, в профессию, вот нету фразы, которая была бы более лжива, чем, знаете, фраза «найди себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни». Вот это все вот ложь просто, потому что как только превращается твое занятие любимое в работу, это ужасно тебя начинает угнетать. Это у меня такой опыт. Годов с 10 тому Мик Джаггер сказал отворотное. Кто я такой, чтобы спорить с Миком Джаггером, в общем, мое мнение таково.